For more kwaba mwatase ba Coastal Television do degetan ya 514 adumara kwa adumunenti ende ye fida busuma yo meneda otodo akono oduma kwa baade bebra baade totobosu tonsu bo wi apata kwejeko odobo no bo ono na mo apɛ no ye onyin pegala nche na adwen nye nti ono osese ende nsunta nsoboto ewiemba ewiebobo ono na otonsu na dohwe kuntem wasana bo ewia aduma kwa baade na sende so wa ne pe wa na adom na nkwana hodin wo ma the naseman na mo man pay Central Focus Coastal Television you will be chair edemo na yeboko wo man kale kaso na esodo anada eyijesam no pay oye wo man kale kaso num ko sande hone nhyehyai na hona membu wo oye esom no mu no anada so abakosam esi na yeboko yakohwe num nsam ahorowa otedam na yefiona yaba oye Ghana ebusia nsabi pino kwado court ashede Nigeria yin obabesi donke de fiade emfi pol edunu eba de party na ketese oye damara na yeboko anebo ba finfirmantom na yabohwe nsam kra na ebi no rokodo ansa na wi a yakọ oye de bokata na pod no na yakohwe nsama no so olokodo bi nti from kitikeku asorba kofi esuma yan hye nsam na se we man kale ka sor won hyehyai wo akonmu de se adomdom na kwanchefu pain anaso pompai na oda asor na no obofa oda asor no ya hyehyai na wuyi bi na obese na name na ta mpako no olbidade na olbidade kwa do ye so pompai obesa name won hyehyai so kwa oye Christ na la ye to wa bra esuafo no homu bi film na abakosema owo dam pope nchi ana pope nchi na emenye de abra esuafo de bi na Christ na le yi hunde ode hono yi ejuma no homu kor okasa no wa konfo oye Judas na Judas kasa no wa konfo no wo esuafo woni hihye mu no wo twontonto na ntonto no mu no na woyi oye Matthias de o mese Judas na name iti akaya dam nhyehyai anada abakosam no ntuodo dzema wo mankale ka so no nti se so from pain wo man som gidi pefe de Christ da so ni ja oye Peter nti Peter na gwa otenado ode hwa so no onara de megwa kona na pope bi alaba obetena egwa no do na safia eko bible ma Christ di je Peter da mesafi kona so na oksi okita oye pope bi nsema odugbei abu biara odo odugbei na beye de pena baseno kono na damo ntuhye another bibi ote damo no okrodo ma Pope Francis open krado na another nde ba se no washa ase de woro bompa ya hwe ya menanyim de yankopon bi oye impafofo damo hon no mfi soro mba gide anwara asofo pon mpanyin na we hye mu wo no wo mukuru nara na obeye so pompanyin nti mekire cardinals na we hye mu no na ansa na no woto ho aba ahwala cardinals na we hye mu na woto ho aba na woto aba ne wia wo wia wode abato no sunsuado ni na wode akọ akahyewo na wohyewo na ugedi na enyusuma ofimu panyi de se woto aba ne wia ballot papers woto aba ya wohyewo se wonya wohyewo na se wusu obeba na oye tuntumen ona kyere wenya pope ampaso obakwan na nkate wohyu nya ahye odwebe na mom woto aba na wohyewo na se oye wusu obeba oye fita mekere white za na o kyere wenya pope wotere ampaso obakwan na nya weyinin ona na kate no wanhyew idina wokyere no kate no wanyada wanhyew ntibokole idine dam na weyi dinin wa agba ma ho aka na funala wo wia wodna ko oye nkongodem wodna ko nkongodem na se hene akana mambrema nje baka obachichi nenyiwa na wodinu wura nkongodem wa na wa akwapro wakaka egua ne se busomen na wa amado na wa frem panyifo de megwe nti ofrem panyifo de megwe yala no panyifo we yinenyiwa na wa hwe egua idina ode egua no do
the medicine no wo de boto no do de obeye pope nti anada ma osinyin nti Roman asɔno mpɛfum kyɛ cardinal sikisi mu no na wɔyɛ dam amanda na amanda wɔto abewie no mpa wi no na ɔyɛ Cardinal Robert Prevost na Cardinal Robert Prevost ofi US agbochirimem na ahobo sam na ahokaka bi a aba ɔyɛ papa ya Cardinal Robert Prevost ne mu no akaya ahobo sam osande abra wobonidin ana de wusu no bai mo che no no na obeye pope no egua akafai anadi dina akafai no oye Pope Leo a otodo oye de basa na mo otodo de basa no ono 1886 ono na ochrew mpaebo Roman suma St. Michael no mpaebo da mo sofo no na ochrew da mo mpaebo no da mo pope na ochrew da mo mpaebo no na eje sema epemu Roman asor no munye de da mo pope na la ochrew St. Michael no mpaebo no da mo pope no ono anadanara no e St. Michael na da Roman so wa abakosam anadan no e St. Michael na da nti abakosam a abada ho de ono ochrew St. Michael no mpaebo ono sukuya na fofu ya oye Cardinal Robert Prevost wa kweki ne gwade olbatado the pope atase nti oma na da Roman somo no no fa wo wiade fa na enyije na ho sepew na obehye ho nakọ binu posin sande wumu de yankopon ne hyehyei onye nyimpa ne de yankopon ne hyehyei onye nyimpa ne de eje sam ko so a owo oye Pope Cardinal Robert Prevost we yina sister oye Pope Leo the 14th no so eje sam ko so epue de se Pope Leo the 13th in on wa ba ndo ye Pope Leo the 14th oye ne sapapa ne mfanyi no oda ebuson wala hwe huna bi ne baka ba ko ne chirba ehwe mfanyi no oda na huna bi ne baka ba ko ne chirba nnata wo man som no huni jeti de sunsun konkron no ye dwuma wa so num obiala mfa ne pe nta de wo beye bia no ye mini sunsun no ogya hon ma utu animo biala otedam na anada eyije sema epem no ho abakwasam na ebisido fe nti St. Michael no mpaebo ma oye Pope Leo the 13th ocho da mpaebo wo oye 1886 Tedio 1886 no ocho Pope Leo the 13th ocho da mpaebo anada so no ye St. Michael nada anada so oye St. Michael nada no na anada wo yi oye Cardinal Robert Prevost wuyi no ono so egu akafa ya olobatena do the pope oye Pope Leo the 13th negwa ehumanyame oye naade iyi kire de set ho na emfa yankopan yahwe a ebusua hwehwe ho nyame chiri kwana som papa usane yankopon ho nyame wo ho nti se enjindi na nyame wo ho a ebusua sesa wondama sesa wakwan na sha so teto wondama ye usane yankopon oho papa na edonwo twe na bibiara so okodi ye ebusua yin mfanyifo na mum yanko anada yanko nkɔhwɛ abra wo mransom wɔyɛ hyehyɛ kadnafo wɔ krai wɔto aba ma wusu fufu pi opeye ma enyi gye hya nkɔfo ma no yanko nkɔhwɛ ɔno bi na embesisi a
eyi jesema owo wen de na dodorere fi oye nkruwa kasa kasem wo twehia wo oye St Peter Square wa wo hwekwan de bibi ote dem no obupei ma enyije na daw abese aso no muma osande sa iyi wambema no chede obeye de jama kadnofo hu nyina wonwontew asamne yen nti se onyama wokokor wusu tuntum ba na watsano kobie no wusu tuntum bala asama ba na ya me na adomala nde ba sen na wusu tuntum obay ma na da wusu fufu obay yinti na hona wotwehye nyina no wonya agede wusu fufu aba na da mombra noma oye ebubure bie na wusu wo no oya abakosam wo Roman sum de edebiara ubi de mu popa ote da no na da mombra noma no waba na asem bi sai na da noma no wo fihin na ubi gina so a wungire bebiara de da mo tuba ode wusu nu kosoro ho na ubi gina nti bu de fiti na nanma bredo a wo sha ase de wuyi pope biara no afi biara anan bibe obi pope biara no da noma no wo pay oye St Peter Square ho na wo so unye bi gina wo pe ansana wusu fufu no aba sai da noma no mba ya wusu fufu no mba nti eyi si ya abakosama oda Roman Catholic asumnum wabra wodo pam oye woni pope no na anada adomara kwa adomodome mo wuyi oye Cardinal Robert Prevost wuyi ni de ono na oye pope no eja obe pope ya de nata na hindin asesa damre yana Ghana ha so wache hina na ahindin obada no do na nankasa na personal name na maame na papa no wodo to no wodo to nchen na ofa hindin da mara na oye Roman Catholic sum no so oti nti okafa oye Pope Leo ne ahingwa ana hindin na wodo to no do nti ono beye Pope Leo no so na wa beye Pope Leo a otodo de baasa nti ono rebada na ono beye Pope Leo a otodo Ghana amparampare no ne yampa nti Pope Leo otodo Ghana na so be no odinnim asam odutugwa na ogina do obo mpai odema oye asormana wetwehwe ho nyina yankohwe bra Pope Leo the 14th no so kasa nbi. And there he is, Pope Leo, the new leader of the Catholic faith, greeting the assembled on St. Peter's Square. Officially Leo the 14th, the name he has taken. Can any of us imagine what it is like to stand in that place right now and looking out on that crowd? The leader of 1.4 billion Catholics. He looks amazingly relaxed, don't you? Yeah, I think exactly what I was thinking, and he seems comfortable in the role, which means he's probably been thinking about it over the last 24 hours as the votes mounted up. This is, I look at this and think, last night when we talked about who the names were, he was the last on our list because he was a long shot, because he was an American. And I'm fascinated to know what happened in that conclave, how he rose to the top. Let me bring in Christopher White now, and NBC News Vatican analyst. Christopher, what can you tell us about Pope Leo the 14th?
Well, he's an American, and that in itself. Iti ebusia onen anada da okrodo wo oye St. Peter Square beche Rome, Italy. Eho na djumeda otede mi na no okrodo. Yemfi no de na yembre omanaganum ye kwatakwa Circuit Court. Na takwa Circuit Court na oye otembofa otena no oye hell oba peyin maame heti ama menu ogina nutumodo na osede aketesie bia wetin fi edosan eba ebien edose bien 32 years aketesie ususu no wogitum de already dwuma bia ayi bofokese wo friend oye human trafficking abenadinti na oye human trafficking a chedo ono wakase se nketesia fi Nigeria na odi webugu takwa na worbo base bra ka base bra ebatase anada yanka nde ashawo ho na ebatase na dem base bra ya worbo yi onye base bra wo bono keke echi ma akabane de nsama oye kwadubafo odbo oye aketesie Nigeria nya wedinfi oye edesa ebieni chede nya besi benu nko no wobo na emum akaba na de wohwe wo na se sika kaka wo ho a na echi wode epuobo so wode aka ho iyi na akaba na de oye ASP Samuel Ahiabo onu na oye kwidubafo a ode ewurabe ode nkigina oye asemdibia ma otemofu ashade sadamo na oti mensem nyalo koda omana Ghana bibele enyiwa anada mbre bia anyi wo fa ne besi mbra a omakwana de mesafo nkwe na sabota freche wonyi menyin kadada omana Ghana de mbra no ibi nya ha nti se wachew no kwar de ben de mebe na reboda ono no ho asotwe wo ho nti me kase kota owotakwa otemofo ogina do wa hwe nsem ni na ehu na obisa aketesie a bibi nti ye period ntugwe wetin fi edesa ebieni de mami ejitum de ebrei na ebo o de nyo ampa na nketesia wakan wafan wi na aketesia ko wetin fi edunu ekoro edin fi edunu biako ekosu edin fi edune esan ekosu edin fi edesa na ta wi na no wujina won na do se eyebeyin na sedum nketesia wuso mu de wudi nwa agura obafoto wa we mo bon totan na ta bi paso po no kutokum sande weduma so anyinti mo be kebiala ibi ya mo no ogina do ayete mafu gina do ma ode ewuraba ote de me dina akoto ifiade efi por eduru ebusia me gina de na me nda mo hombra na yaba de uboka teya abakansa nda ne peso da tsia hondo yenkwamre sisia Mamu akwa babio mu atena se from the Coastal Television Degetania 514 damara na Go TV do or channel 54 St. Edward de St. Augustine when the kitabo Sunday or channel 22 ete adesa wo hwe fi oye takrade on Go TV do and the pay in chesonkon onkomo hon wona wo takrade kodwokrom sama no yikosimentim wina and the pay ye chewo papa takrade tanka investi busafo we na no wonso etia won da wa ma degeta no ai no won ho ye da homa se won so a wo hwe yimfi fimfiri mantom ha wo oye degeta channel 514 no do no wonso e do waso papa titira de sha wo oye asirifusu e da homa se agbodu nkọ mankesim short pond winiba e do waso papa ka sofo e da homa se papa do ma degeta no ai no won ho the mara na de show wo oye commander commander kisi mo ma menom yo wo kisi commander kisi eno oye British commander Dutch commander ya do ma so papa da no oye nda eche ye nhie na
ye misa na nche be woti ho edin po ya bon keke na so mbe na ma hen komi ntumi nsia nti me na no ma wo commander oye commander kesi no in Dutch commander teacher po commander abobia no aha na dom na ase dom aso papa adope ye chie hon eyo e chie hon pa o ma wa be ye wuda mpa degeta no wo rehwe no ho nti nso ye dom ase yedu edna bantuma fu ina so ye dom ase papa damara na yako oye edna ampanyi eyo madam Angela waso ye da wase wo wo hwe erehwe him yaba oye CCTV da Mr. Boatin also CCTV eminsa no Mr. Boatin ye da waso ehwe wo oye degeta no do damara na Alberta Sport wonso wo oye CCTV eminsa no yo wonso ye da homa so papa wo degeta no do umbo na hwe na echi ye ko Facebook da Pass Boniface Jobless Edu na wona wo kan aquarium organizer anape mu nua ba makawunda awo ewo oye bono aha bono mekire Winner FM esa anape elehwe nti kawo yenso ye de wase imu na hwe wo Facebook ndo aha ye de wase papa damara na asedan koma oye antikaso a mama kaso a waso oye USA waso anape echi obo papa da hwe oye Facebook ebusia manyamfa de obakatai na podo da abakansa no intiti nanyiwa meche oya front page no intiti nanyiwa nkakakra na yenhwe nsama olokodo daily graphic na ya de shase ya de daily graphic esa daily graphic de oya Pope Leo the 14th no fanyin da botoso awo wa fedodo nti Pope the pay ya kan wasam no fanyina na de boka ta de graphic so wa kafa be ma odosoro wo na yana maame ohwe oye egodi na mfriduma na mu nsamodo ode aban na nsado hu na aban ma opedo oye ode abotugwa nti osi ma aban chira anyi egodi a sabota freche onfa mrekwem awusisi nyanko na nyanko na ekwamaden wonye na demi bi nti egodi bialan ode oye fairness inyo ma me de babad wo so de babanyin better trade not ibi ibi ne de kashe bi ne de nti inyo de boka te de graphica some no bi ma orokodo wo hoyin ebusuan yanko oye Ghanaian Times ena Ghana Mampain His Excellency John Dramani Mahama for him kweja otodo ebasa the third John ono na saminyen osi Ghana obokwenyim papa na obenwu na afamede ta obutumi bia obeye da abo ma Ghana jene nado peti na pampen Mampain de mensem nya tutugwa abra odin the four papa onyi odonu 120 days wana benemu no na ode de mensemi ode tugwa nto Mampain ne fanyin na odasoro wono tamara na Pope Leo otodo danan na so ne fanyin de ho wa ma nsado ori shey na somdwim boko yenso yaja tum fe enti ebusia damana oya the Ghanaian Times so ode aba daily guide ntino che ndade de uboka teni na oye Cardinal Robert Prevost inde oye Pope Leo otodo dan na ndade bebi abefa bia no fanyin obo hotuku waye fedodo Ghana fo wa che odo nemom bi bakade aji St. Peter Square wona wo kwai na nkofo amana wodo Brazil fo US fo Canada fo Chinese fo Japan fo hoina wokwa wan we hu Africa country flag biala na wonji ndide wonyi pobuto abaye popa na ase bisa kra na anada we sinyin usa na anada bra na ya hwe ina num da nkrofo wonyi ho flag kai titiri fo America fo na sa American fo na se wonyi mo ntiri wa bo flag na hye won ho echi wonya ma wo popani dara na American flag ahinye
eji hu ebibiri mo de bia eja ebe na ba fa na mara ni nara ya mene ne hyehyɛ ya enti ebusua the new crusading guide na ye dudu the new crusading guide or the mbeshebogom don kuma wo ho nye ne ba no defo onobo afanyo market ne mfanyi no nye ne nkyeramba na kyeraba akor na ne mbeshebogom fokor na wadu na gino na mo kan de wudi yaw no wudi yaw no ye wonu hu wo oye nsem bia olokodo abansem na olokoda anara kasa omampanyin no 120 days yodi nsem pia wa kekani na no ni na bi wo wa falfala nachi olbakade wayedam ntedum kuma no waso omampanyin asemare kanadi oye disappointment nye ntedum kuma no asema wa kanyen damara na eba oye naswana naswan na oye ahemfo na nanu mpanyimfo na kasa kakra odo ba masomdwe bam no wode aboto wonim na yimde se bakaya na nsenya dam oye brono no do wikidi ahwia no gwa wutahwia ma etututu bi obey we poyi mantom etututu bi bai ma obande yimpa ne bi ahwe ngono nkwa ono na ahemfuna katanase no wonnom asomdwe bua asomdwe no ebua na wonnom ono mfanyin na wode aboto no na yefi ono so no da ebusua yakọ oye de obakate daily guide so wode oye first American oh me so lin yehu American ya odikana wa ba ye pope oni Cardinal Robert Prevost oni American ya odikana wa ba ye pope Leo the 14th nti ebusia ono na daily guide odin fe na aboto nti ndey se kwa American fo eyija wa ba hye na akomumun nhuma wo ye woro ho kra osande wenya American yi disha odikana wa be pope nti se American yi dikana be pope a onye hu ebe ya African ya no so dikana so ba be pope ya mene hyehyɛ ya onye hu kra yankopa no mo pɛ no ye nye ohwe yi panyim ansa no wa ye na adwuma delegate de Professor Makekwe ne feyin da ba hye kwa no ho na ono mo kan de tokuno oye Chief Justice nintui na wulutunin na de suspension a woda manan ono nso akasa afa ho de nokwari processor wona modo na waderefa anade wudutu ma menede abakan na nukwanda anyin na mum nchoma pen ode oduhu dwuma na ojane nado na so be ne de ibinum de odembla ibinum so don fan bla nti na wieyin na Professor Makekwe no so wache na adwumu mun na minority fo wonan sama worka fa oye omampen ne edufu apa oye oha edunun nimunu nsaba wakan na minority fo wachira garo mampen bebedi na media na eboa kra 120 days anya hwi amna meshebogom edum kuma no walaka nti wala economy a elekan sidi ya wakofu man nansiana ebe yeyi yenhwe sa sidin ahwa no bigina ana obokofom bi aka ho essentially nti Ghana mampen nya Ghana mampen po ho na way economics fon wa me atase de essentially Ghana sika no na oye sika no meduru wo oye ebibe mani na no kwa no nya no kwa damana ehwehwembi wode abotogwa ntima no etifana no was there mampen no 120 days na order banu samanon oye hwe no fayin ena wode ebuguwaro ebusia yanko the Daily Searchlight yako oye Daily Searchlight oye President John Dramani Mahama ena oye ne regional minister asuafa
oyi wo no kor ne nsunsui wo oye electoral vote no so ode no fanyin ode aboto ode minority fu no fanyin ode aba ho asam konala na no so ode aboto the mara na ode oye Omampen John Dramani Mahama ne nsunsui de ode na bosoma akutua oye edefua mesraum bosom esia na akutua no odreto oye trust fund oye health trust fund na watewo no Omampen bosoma akutua no odreto won na mrehye bogom edumkom a wo so onyambra mo meya hwehwenyim nyi hwehwenyim no reyen they donate with salary at the head transfer no why that hwehwenyima the minority for no fayin na oda oye the daily satellite oye honorable Afeyo Marken na odenyim da no so all kind da man pay say o donate in 6 month salary onyamblu top na as a misa na ibi no donate ne 6 month salary nta also mbrada ho hey that is say donation be baby ole kwhwe ho mbra at the bottom ayo minority fu asama nti daily analyst ebusia daily analyst ono Pope Leo otodo danan na wa mansado na olichirim na daily analyst and watch him there first Americano first Americano wa be Pope on Cardinal Robert Prevost on na especially yami na adom wa be Pope on no fanyin na other one na CD appreciation what's I not 9-day wonder on the pay for we shame wo the pay for we shame nya no sikasa no tote na woke shame na kire sikasa no tote no what's the CC ano CD no we gene na do ma dollar no wa kire de we CC ekogwada dollar no onyi sei kra obra ne CD na wa ban na odo hoti just is I got the CD o gene na do peti na pampe kra fiti oye epobosomon de be si oye me ebosoma yo mi no kire CD no we gene na do nti damna oye de obaka the daily analyst odaba na asowa no daily analyst na asowa na ode Omampen no fin no oda to no se de obaka greedy eti otere se ebe na benum na ye wadwene ebe pesman kumnya ebe pesman kumnya da nya daga no Omampen don't demand ma mo de ba cho kra ofa cho kra butula woba eti obutu wefi oya kwa num otere wa nso abapapa enye eti enso abapapa da no obutu wefi kwa num beja ahora oboso abapapa waso abamakwanum aye enyije aye ahomkadama na daily analyst no so wana na wasi US we donate oye 14 armored personal carriers bi na woda abra oye oman Ghana na wadere banu ehwe de obaka ate na wadere banu wode Ghana flag woda agbenyim ekoso wode America flag woda agbenyim na se mi say le Ghana ya krade ye kokon no wo hwa amakas wo de bla hini ebusia ayo kas amakas nkoko 14 na America for the brain ye de yada na dada no ho no po dada no ho na po ye de kwa yamu ya se humo da makas nyono na yibidi nyono na egbawe sabi kan da makas wo fanya kala kwan da makas yi fanya kala kwan yi obi ayi me da sabi wa wodo kokon na nda wo hwe ba na wo hwe be nkoko 14 ekrumpo no bo no wasada we donate na we donate there ya mfenkuti galamse ana mfenkudu eburu ana ya de kodo tomatoes ebusia donation bi wa adam pay for hwe ne yewu donation bi wa wo hwe ne papa na daily analyst oda ba na oda to ncha wan asem wo ho
na se when wadwen there with this sumade Ghana volunteer daily analyst wa twa pay the baby of the share no so Coastal Television Center Focus yenso ye bo twa pay ya mo nkese sumade ya ma de so wat there American fo we donate amo cash koko 14 oda ma Ghana na enye da cash da ye de yey na sakati de mpoyinsi wie da ma ayi nze ebusia onen daily analyst the boka 10 ma other ben NDC supporters na we seek oya Mahama intervention wa ba do ho no so nyebi wo the boka 10 na ebun na oye ebusia mayen called the informant ono ndade inform wa ba papa nimfe no de benya ekwe ebi basa anan enum esia ina asema ole kanu nimu yedu papa na IGP ena ono de wa nimfe no da soro wan o hye yisi de obutum aye mu okonti onkodo na onye na eduma to do more nti onye no nsebe nkum no ena professor Pempe na warepe oye Amidu warepe na ehu abasam na Amidu akaka ebusua bo madin ye dobo ka 10 bika na lebo mo aka ozo ura mi matra Amidu amde sabota fecha wayo the mental facilities nyo acha adwene bi we fim de demungban ibin me we de demungba amra be sa betinum obu wie hey empefu kansamo debusia da ba notin kana ma pe ni fe na odo na o COVID-19 living no position be owo no ma pe we je yin wa ba be mo papa imani Ghana imani boss no accredit Dr. Mahmoud Bawumia for oye cities gain inye nti se wa accredit Dr. Mahmoud Bawumia da ina no do bokate dam no kan na former oye BNI bayina oda no oye owura edubu ahen no sunu fayin no oda aso no also spell oye chief science from oye custody na ye no munsam de nsampi no owom nti nyedobo ka tene bia obokodo papa NPP edom kuma wo brehye bogom wonu fanyin na oda asewan no se mo ka na no time ete mo ka kire o ma penjo ndama ma amaye de mama mfa ndefo o hado no 120 days no mfa hofo no ho nemom mfa free no promises tadum ko mo kan na asemi say de ebi na waka na asam so be so le yen ta obonya wo na le ka chero fon feel moti we kemem ke bia nye ntore no so ka bi ba goro oye daw the inquisitor de obaka tenu na Martina Midu ina onye owura oye Pempe no so wona asam no ahwe bienim won fe no oguo ehwe owura Martina Midu wa be ni se mo mu na maye wa bian na kuso kita makofo chano su to duman asaman motin nti manosere kain aba penja tamani Mahama reset Ghana agenda also den kwa olokwado nti so no fein gold border ono orboshe Ghana gold na no owura sami je fi no fein so no order de obakatai the inquisitor national kinsi adman no was obesity or your Congress or Spain. Hey, Kingsley. Hey, or your samo. Actually, Abadefo, Akasafo, will crawl or your Congress or your Spain. Kingsley Adjaman. I could stop not take Kingsley also. Are you the work at the Inquisitor? Mother Bain. It was a young called the Daily Statesman. Na Daily Statement the other button oye papa hey mbese bogom edum kuma wonu fayin no guan na
what's a reset Ghana no or a negative reset. Hey, are you don't come more kind? Na no so or yeah no so one the statement no so one or yeah Chief Justice was suspended and I see recall for reason. Recall for reason. Say ahuna wo ye yete da da no bi my demonstration. Aha. Nti una sema wo kan na mana or yeah daily statement so or that botu go there say wo protester senti wo ho usana maame no ususu de onye hwe na nsema nkofo do to no do no onye nsema obobo nti wonhwe na maame no wo mamra no me na edwuma mo ntwe ne nsensan ebusia yanko the metro lens no ena wode oye Cardinal Robert Prevost nfein metro lens nfein ode aboto na ochem de the papasia Happy Moss papam nye Happy Moss papam ona the Happy Moss papam or a Latin word and actually metro mu the Pope Leo na we letting ono in otodo pal ahebie edusia esan 267 Pope for wabat ono na otodo 267 not Ghana Pope Masamu Roman for woman asano Pope for waba the first Pope only Peter Peter so only Christ ne right hand man papa no Christ no ma kan Bible Christ is there Peter adobachina apam pension da me Peter no so aba sunsun konkon no ben Peter na maha no da yefunu gwa ha Peter no sunsun poto honda na wa atapo dem Peter na okama bubuoyin onanto ofi asoda nanan dem Peter nye dem Peter ono ni first Pope ono so na gwa na Leo oye American first Pope wa ban no so rekata dem egwando nti ate wa kana pepe no todo 267 nti Pope va bako nti ma owo mehin o ma na so mfeinen ena wadi aban na America fo no we donate 6 million nti o tere amokas na wadi be no no na kawanyen $6 million. Ebusa wonya calculation mam mesama wonya calculation mam $6 million is a dollar no ya hin mesama wonya calculation mam na mo fan hwade say minye sika wom me bi si oye danko krum chips compound na anu man kadi amokas no ko mo kwatan na mo fa me danko krum chips compound amokas $6 million but wonya calculation mam mo hwade 81 million Ghana cedis. 81 million Ghana cedis. Na 81 million Ghana cedis. Yihia 81 million Ghana cedis. Yelukoma obaye almost 81 billion. Essentially, danko komchis compound yihia mfane de yade oye clinic equipment. The clinic equipment the kanwa inside equipment no another the hospital equipment the kanwa nata yehia oye 20 no find there ana 200,000 okay it be about 200,000 Ghana cedis the hospital equipment the kanwa sisa bebu edu no aka na finishing and say nya equipment nya oye 200,000 the mad nya buwi na 81 million 81 yandi bo 200,000 into 1 million 200,000 if 200,000 nta won to women 1 million 81 ampo mfo wodam 1 million Ghana cedi mfa mra yes mfa mra na onye billions ne ja
nche ye wi a na da hwa accommodation so da ma nurse for na doctor sa o ba betena ho ebusia metro lens ana no we je we slipi or the bona da ba there $6 million ammo cash na what the ben koku 14 no boyen the better wa Ghana ha ebusia the mammo cash ye the better wa Ghana ha oh asemi wa mama yem fan there yati ya na that man sriwo sister brother the mammo cash na what that ban America for donate cent wo what the better ya request ammo cash ya request Ghana for request ammo cash ma the massive what na security will be yano and shafa o shaba mo nsam no o be yano yes ya wo che ma ya piade da ya da bobo ya wo ebrema ejuma na akwoti sansu no tutwe yinya gbompo ndua egbompo yinya bi ndua aban sesan no aban eto ma aban sesan no aban da do no o planting for food and jobs project na okọ do no eburo na wudua no abafofo sesan wo de bro nya sie wo de bro ni na wo de sie sise ko goda nya bro nto inde ekoto eburo mo wa bag kakabere ekoto kwenyi ekoto eburo no wudua na bo bedat no bedat obu 50 Ghana cedi pe dama bag katakata no obu 50 Ghana cedi how plenty for food and jobs project na what the ben abano se sema aban fofo wabe incho there a Greek ministry nankasa waya ko na the same ministry na no wo ntutu ifu yes re dinin na wasesan nti project no odo okodo otoye no ode no wode egbu no wudisie oya dele ye no wode egbu no wudisie mande ekoto egbu wa egbu no ba de na wi a wabakra aban no re wi a wala basaba nta hona mo wori yinanye na damadi maya wakafa wakaso you donate amokas $6 million it amokas it budu ebro amokas sabi tafeti dibiti gatem gates a wuti mo nkana wo bo ha ba de amensu ta flood ni nsiro gatem wo amokas wudi timana ebusia donation bi wo wa no ya pie America for yan one donation yan pie ebusanti metro lens ana no or the bonaba metro lens or the bon or daba the America for donate or ye e go da man na sha for sha bang nsam do ogina ho pete na origin ogina ho pete leji na ye ni bo hwem the mamma cash no ejuma pata wudiri bidi sagani nyibi na nyibi fitina number way independence day nkoti ni hu da wada mo cash wodi wakan exhibition no we you wada chene ye Ghana wa mo cash ye nanyin abadi bio ahela yenka che okun match biare ye kwakun aka che obi match ye yin gbakwa na ma do yinya donors mu donate oya mo cash de man yenka che match biala de ye gbakun nti de mu donors de mo ina woda bla henen adabraka man ke kosi prat abaka che ni adabraka lai tebushoni metro lens or dem nsam no or the aba mamuko Ghanaian Times member no so kwa no oroko ebe na ebe Daily Times Daily Times Daily Times ano or the buofa buofa sofo ne feyin no da bota Prophet Stephen Adum Chedua ana ayasebo buofa Adum Chedua no oye osra beyifu osra huma obeya nche oye ete ewuse men soko no member no ko the new center also or the brightness room abofabia oya de papa the new center no so nemo abofa no yarefo na
upon ya bani ya nechimu dumodo so na already no oya honka okay the delegates national security na we blue oya 8.3 million na NDC campaign was by oya hey chief wa comment o chere the misika na oya olafo wa chi papa nya his papa na abaka the misika no odibi ye campaign the main NDC tap ami mai din kana ka cha da Ghana ha na ye won ye won kofu bu ho a hunsuma nyen sarama bani na owoda na wo mu wonye tuma wonye mpefe de mo ti be abasisa baba na sika wo awie no onye sika papa nti ma obaye na yin de na wo de bi support aban fofo na ababan ono wa tu ne mutu ono na wa tu ne mutu che sika na da mu 8.3 million wo de bi support NDC for one campaign asami nyamreka delegates no da bottle nyamreka delegates no da bottle nti NDC fu ya twa won chechirem so no kwa omen won kwa omen so ya no kwara omen na ibisa won so ya no kwara na na won so wasan bo no po mpo ka gire miska ne ora wo hwe no watching yes o man ga ne ntache tisa Ghana no chere won pere obi a tima no wotwan na ye te Ghana da afekor na obi anu watwan do ache kra bosum oda ibi okeka no manama ya gengren how e wusami me no so aye oh republic edubu ahin rocks oni republic so da ba e bi so for republic to no republic press o se edubu ahin wa works ndi sampa so edubu ahin sika na we wi ma ya kan wasam no lo bi support NDC wona campaign na so ayin ko so edubu ahin no ntum nka de o ayin kwa na so ayin ko so edubu ahin no ntum kre o ayin kwa e bi so me na ye be me fensi na me fa se de sonko me fa ma awa anya be hwe mo da hwe na manda wase so wo ekwanso nkodo asida so nkodo so mfa ma oye taking card team no teacher so being professor Emmanuel kwam na banfo eje Michael na Francis eda homa se edmo sona anepe weedi from kitikeku asoreba Kofi Esuman anepe mo wacho